ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ. ашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуротон мегардонем. Сархати хабарҳо чунин аст. баргузории ҷаласаи навбатии сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шакли видеоконфаронс. аз қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 сол сипарӣ гардид. чорабиниҳо бахшида ба ин санаи таърихӣ. корҳои таъмирӣ дар хати баландшиддати ҷануб-шимол ва зеристгоҳи суғ 500. омодагиҳо ба фасли зимистон. раванди созандагиҳо дар саросари мамлакат. роҳҳои маҳаллӣ низ навсозӣ мегарданд. оғози таҷдиду навсозии 4 пойгоҳи обкашӣ. заминҳои бекорхобидаи ноҳияи Фархор обёрӣ карда мешаванд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо. имрӯз ҷаласаи навбатии сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил тариқи видеоконфаронс баргузор гардид. дар кори ҷаласа сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода низ иштирок ва суханронӣ намуд. аснои баргузории ҷаласа ҷонибҳо масъалаҳои мубрами рӯзро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, оид ба нақши кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар самти пешбурди соҳаи иқтисод ва молия, роҳу коммуникатсия, гумрук, алоқа, фарҳанг, тандурустӣ, варзиш ва дигар соҳаҳо таъкид доштанд. зимни суханронӣ сарвазири мамлакат таъкид намуд ки дар 9 моҳи соли 2020 мубодилаи молу маҳсулот байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил 1.7 миллиард долларро ташкил додааст. ҳамзамон зикр карда шуд ки ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 кишварҳои аъзо фаъолияти дастаҷамъонаро ба роҳ монда, дар ин самт андешидани чораҳои заруриро идома дода истодаанд. дар ҷаласа оид ба татбиқи барномаи ҳамкории инноватсионӣ байни давлатии кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил барои то соли 2030 ва стратегияи тақвиятбахшии иқтисоди иттиҳоди давлатҳои мустақил барои давраи то соли 2030 ибрози ақида карда шуд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сиёсати дарҳои боз ҳамгироии некро бо кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ба роҳ монда барои ба даст овардани натиҷаи неки ҳамкории пайваста тадбирҳои таъхирнопазир меандешад. дар анҷоми кори ҷаласаи навбатии сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил қарорҳои дахалдор қабул карда шуд. идомаи ахбор. 6 ноябр рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. 26 солгарди рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо иштироки аҳли ҷомеа таҷлил карда шуд. сокинони вилоят ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодагари нияту ормонҳои халқ асоси раҳнамоӣ, пешрафту шукуфоӣ арз мегузоранд. гузориши ҳамкорони мо. таҷлили 26 солгарди рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо барпо кардани чорабинии идона дар толори мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилоят мухтори Кӯҳистону Бадахшон бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. таъкид гардид ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябр соли 1994 дар пайи райпурсии умуми халқӣ қабул гардида эътироф шудааст. ин қонуни сарнавиштсоз тамоми ҳуқуқ озодиҳои шахсро муайян мекунад. ин ҳуҷҷати муҳим тамоми мардуми шарафманди ҷумҳурии Тоҷикистонро ба роҳи озодӣ ба сӯи ояндаи нек ҳидоят мекунад. дар ин ҳуҷҷати тахсиссоз тамоми ҳуқуқҳои инсон дарҷ гардиданд ва тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин ҳуқуқҳо баҳравар мебошанд. қайд гардид ки ба шарофати сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тӯли соҳиби истиқлолии кишвар гомҳои устувор дар самти созандагию бунёдкорӣ гузошта шуда, имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд ва ягона дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудааст. конститутсия муқаддасоте ки امروز ملت رو با او میشناسم، بختنامه ملت، شناسنامه ملت و از همه بالاترش کفیل حفظ حقوق هر یک شهروند، یعنی 9 میلیون شهروند جمهوری تاجیکستان این کنستیتوسیه دولتی جمهوری تاجیکستان است. به همین مقدسات ما سوگند میکنیم که تا آخرین نفس برای خلق وطنمون خدمت میکنیم و مقدساتمون رو ارج میگذاریم و پست میداریم. در زمینه این چاره‌بینی با قرار رئیس شهر خاروق تعدادی از ساکنان شهر برای اجرای وظیفه‌های خدمتی و اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های مهم سیاسی و فرهنگی با افتخارنامه‌های رئیس شهر خاروق سرفراز گردانیده شدند. در اجرای هنرمندان بخش فرهنگ شهر خاروق برنامه ایدانه فرهنگی منظور اشتراکداران این چاره‌بینی گردانیده شد.
با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان که صدای قلب هر یک تاجیک روی زمین است، چهاربینی تنتنوی بخشیده به 26مین سالگرد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شغنان آغاز یافت. محور اساسی کنستیتوسی بوده هر یک نقطه این حجت بهر تامین زندگی شایسته ساکنان روانه گردیده است. طبق این کنستیتوسیه تاجیکستان اعضای کامل حقوق جامعه جهانی می باشد و آن ترنمگر بیگزندی دولت تاجیکان، بیانگر آزادی و کامل حقوق شهروندان معنیداد می گردد. شکرانه این دولت، شکرانه این فضای آباد جمهوری تاجیکستان می کنیم که امروز ما در صلح و ثبات زندگی میکنیم و باوری کامل داریم که آینده فرزندان ما مثل امروز آباد و زیبا میگردد. در چهاربینی تنتنوی برای کارمندان ساختار و مقامات و همچنین شهروندان فعال که در ثبات جامعه در پایداری فضای وحدت‌آرای آن سهمگذاری دارند سپاسنامه و افتخارنامه ها تقدیم گردیدند. تاکید گردید که زحمت‌های شبانه روزی امروزه ساکنان بهر رشد و نمو جامعه این پیش از همه آینده سازی فضای آباد برای فرزندان، سعادت و اقبال نسل آینده می باشد. کنستیتوسیا این حجت سرنوشت‌ساز ملت است. کنستیتوسیا در طول 26 سال ما در فضای صلح و آرامی زندگی میکنیم. این شکر خداوند و شکر دولت و ملت آزاد و آبادمان است. کنستیتوسیا کفیل همین صلح و آبادی و صلح آرامی ما است و ما صد شکر از او میکنیم که فرزندان ما، هموطنان ما در این فضای صلح و ثبات در آسمان صاف و بی‌غبار عمر به سر میبریم. ما زمین کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان است که امروزه تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان در فضای صلح و امنیت عمر به سر برده ایستادند و در ماده یکم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نیز آمده است که جمهوری تاجیکستان دولت حقوق بنیاد دموکراتی دنیوی و یگانه می باشد و البته ما نیز دموکراتی و یگانگی همین دولت را احساس نموده در تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکتمان و دستاوردهای نظررس نائل شده ایستادیم. برنامه فرهنگی که از رقص و سرودهای در وسط وطن ایجاد شده عبارت بود، انجام بخش چهاربینی گردید. کنستیتوسیا همچون دستاورد بزرگ مردم تاجیکستان زمینه‌های حقوقی اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکان را فراهم آورده، شکل عالی افاده حقوقی دولتداری ملی، حمایت منفعت‌های ملی و حفظ حقوق هر یک شهروند مملکت میباشد. بخشیده به 26 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان محفل و چهاربینی‌های گوناگون برگزار گردیدند. معلومات بیشتر در گزارش نوبتی. قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را در مرکز ولایت ختلان شهر بختر با برگزار کردن چهاربینی‌های فرهنگی و معرفتی استقبال گرفتند. ساکنان ولایت ختلان دستاورد زمان صاحب استقلالی مخصوصا نشاندادهای قانون اساسی به دست آمده را ثمره جهد و تلاش‌ها رعایت قانون و حفاظت از ارزش‌های ملی ارزیابی می‌کنند. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان کنستیتوسیای دولت تاجیکستان را در تقویت حکومت دولتداری و بهتر نمودن سطح زندگی مردم شایسته ارزش‌ها معنیداد کردند. بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در راه بنیاد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد محض قبول انمی سند بسیار هم مهم، نقش بسیار هم مهم بازید. باید ابراز داشت که در دوران صاحب استقلالی کشور جمهوری تاجیکستان با دستاوردهای نظررس نائل گردید که محض یکی از این دستاوردها قبول اولین کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با طریق رایپرسی عمومی خلقی و عزم و اراده مردم جمهوری تاجیکستان که به 6 نوامبر سال 1994 راست می‌آید قبول کرده شد. باید گفت که محض انمی سند والا حجت توانست که جمهوری تاجیکستان ما را در عرصه بین المللی همچون دولت دارای استقلالیت ملی، دولت دموکراتی و حقوق بنیاد معرفی نماید. در اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی بوده، آن را به واسطه یا با واسطه وکیلان خود عملی می‌گردانند. یکی از خصوصیت‌های مهم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در آن میباشد که توانست که انسان حقوق و آزادی‌های او را در اساس ماده 5 کنستیتوسیا ارزش عالی اعلام نماید. طور ذکر گردید عمل کنستیتوسیا ثابت ساخت که خلق تمدن‌ساز و فرهنگی در مربوطه با قسم‌های جداگانه کنستیتوسیا حیات آسوده را نصیب گردیدند.
طور اظهار داشتند کنستیتوسیا که میتوان آن را شناسنامه ملت ارزیابی کرد تاجیکستان را به جهانیان چون دولت صاحب اختیار دنیوی معرفی نمود. از طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول شدن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و در جایگاه والاترین گذاشتن ارزش و مقام انسان در دنیا از زمره حجت‌های کم نظیر دانسته می شود. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان شهادتنامه و گواهنامه دولت صاحب استقلال و صاحب اختیار بودن تاجیکستان است که برای هر یک مردم شریف تاجیکستان واقعا هم باعث افتخار است، چون تمام مناسبت‌های جمعیتی، حقوق و آزادی‌های انسان و عهده‌داری‌های شهروند و انسان در آن درج گردیده است و آزادی سخن، آزادی فعالیت، زندگی آزادانه ما و تمام کار و پیکار ما است توسط کنستیتوسیا تنظیم گردیده. حقوق و آزادی‌های فطری انسان و شهروند توسط این قانونی والا و این سند والا حجت تنظیم می‌گردد. هنرمندان ریاست فرهنگی ولایت ختلان و شعبه فرهنگی شهر بختر انسامبل‌های خوتال و ستاره با سرود و ترانه‌های وطن پرورانه خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در میدان مجتمع جمهوریوی 2700 سالگی کلوب چورابینی ایدونا برگزار گردید. ضمن برآمدها قید گردید که مردم سربلند تاجیکستان عزیز از 6 نوامبر سال 1994 تا این جانب هر سال این سنه مهم دولتی را همچون روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با تنتنه جشن میگیرند. با این وسیله ما به جهانیان هویت و اصالت ملی خویش را ثابت نموده شرفمندانه و ثباتکارانه به سوی جامعه حقوق بنیاد و دنیوی قدم میگذاریم. همه ما خوب میدانیم که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با ویژگی های خود از لحاظ بشردوستی و فلسفه بزرگ حقوقی افاده کننده منفعت های ملت و دولت می باشد، زیرا در آن آرمان و اراده خلق آزادیخواه تاجیک انعکاس یافته است. برای ما خلق سرفراز تاجیک باعث سعادتمندی است که به بزرگترین نعمت استقلالیت دولتی دست یافتیم و امکان فراهم آمد تا بعد از 1000 سال با دست خود برای خودمان قانون اساسی کشورمان را قبول نماییم. همزمان کنستیتوسیا پیش از همه به عامل مهمترین کفالت استوار حیات سیاسی کشورمان تبدیل یافت و آن سند بنیادی و سازنده گردید که امروز در اساس آن هر یک شهروند جمهوری حقوقهای کنستیتوسیونی خود را میشناسد و از آن بهره‌ور میگردد. ما به خوبی درک میکنیم که بالاتر از یک سند مقرری معیاری و حقوقی بوده همچون شهادتنامه دولت حقوق بنیاد تاجیکان با تقدیرساز بودن خود در میان مردم به صفت بختنامه معروف گردیده است. در فرجام چورابینی به افتخار این سنه فرخنده برنامه رنگین و جالب هنرمندان پیشنهاد حاضرین گردید. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلاب، اخبار. امروز بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان برابر چورابینی‌های گوناگون عمومی همچنین یک چند عدد انشاءات گوناگون تعیینات در دایره کارهای آبادانی و بنیادکاری بخشیده به 30مین سالگرد استقلال وطن با سهم ساکنان و صاحبکاران محلی ساخته به استفاده داده شد. در مرکز ناحیه شهرک اسماعیل سامانی با نظرداشت طلبات در نزد بنای بلندآشانه استقامتی مجمع سودا و خدمترسانی عبارت از مغازه فروش مال‌های نیاز مردم، داروخانه، آشخانه با صرف 1 میلیون سامانی از جانب صاحبکار عبدالحمید محمد دمینف مورد بهره برداری قرار گرفت. طبق اطلاع در مجمع خدمترسانی در نوبت اول 10 نفر ساکنان با جای کار دائمی تامین گردیده در آشخانه تازه بنیاد برای قبول 40 نفر مهمانان در یک وقت امکانیت مساعد فراهم بوده. در آن آشپزهای صاحب تجربه با پیشنهاد خوراک‌های ملی و آمیخته با ساکنان و مهمانان ناحیه خدمت می‌رسانند. من مینداری خود را به صاحبکار محلی بیان می‌سازم که به ما چنین آشخانه زمانوی ساخته به استفاده داده. ما در اینجا با جای کاری دائمی تامین گشتیم و معاش خوب میگیریم. ما هیئت عائله تصمیم گرفتیم که برای در سطح بلند تجلیل و سزاوار پیشواز گرفتن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم خود را گذاریم و توانستیم که یک مرکز سودا، آشخانه و داروخانه ساخته به استفاده دادیم که 10 نفر با جای کار دائمی تامین گردیدند. همچنین در دایره تدبیرهای آبادانی و سالمگردانی محیط اطراف راهرو و صحن انشاءات تازه بنیاد و بنای استقامتی سفالک پوش گردیده شنانیدن گل‌های رنگارنگ آرایشی و نصب نشستگاه‌های زمانوی برای تامین استراحت و فراغت ساکنان محل مساعدت می‌کند. همچنین صاحبکار عبدالحمید محمد دمینف بخشیده به استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی وطن همچنین عملی سازی تدبیرهای مربوط به اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه یک
макони зебои истироҳатию фароғатӣ бунёд намуд. ин гулгашти замонавӣ бо назардошти талаботи имрӯзаи сокинон сохта шуда дар атрофи он нишасткурсиҳо барои суҳбату вохӯриҳо ва макони бозиву дилхушии кӯдакон бо насби арғончаку дигар бозичаҳо ба истифодаи умум қарор дода шуд. мо ҷавонони даврони истиқлол шукргузор аз он ҳастем ки дар чунин як давлати орому осуда умр ба сар мебарем. мо сараввал миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ки барои мо ҷавонон ҳама шароитҳоро муҳайё кардааст. сокинони маркази ноҳияи Кушонён аз ифтитоҳи чунин силсила иншооти барои ҳаёти ҳаррӯзаашон зарурӣ хушҳол гардида онро дар рӯзи таҷлили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзишманд қабул намуданд. қобили зикр аст ки дар идомаи корҳои ободониву бунёдкорӣ ҳамчунин дар деҳаи орзуи ҷамоати шаҳраки Бӯстонқалъаи ноҳия бо саҳми оилаи Чилазодаҳо наздик ба масофаи 1 километр роҳи мошингарди аҳамияти маҳаллӣ дошта бо сатҳу сифати баланд пурра навсозӣ гардида дар вазъияти муносиб мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ба гуфтаи сокинони маҳал ин роҳ солиёни зиёд таъмиру таҷдид нагардида буду барои рафтуомади воситаҳои нақлиёт монеаҳо эҷод мекард. акнун бо амалигардии иқдоми созандаи оилаи Чилазодаҳо ки бевосита аз дастуру ҳидоятҳои ободгаронаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон сарчашма мегирад, пурра асфалтпӯш гардиду он метавонад боз чанд соли дигар хизмат намояд. дар ҳамин доира ҳамчунин бо ҳиссаи муносиби аҳли оилаи соҳибуфҳо 1 километр роҳи мошингар дар маҳаллаи ҳаёти нав низ бунёд гардид ки он баҳри рушди инфрасохтори маҳал мусоидат менамояд. ба гуфтаи масъулин чунин амали созанда аз ҷониби ин оилаи саховатпеша бори аввал набуда қаблан ҳам дар ҳудуди ноҳия аз ҷониби онҳо як қатор корҳои ободониву бунёдкорӣ анҷом дода шудааст. чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи милитсияи тоҷик дар толори кохи фарҳанги ноҳия баргузор карда шуд ки дар он масъулин сокинон ва кормандони касбу кори гуногун бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ширкат намуданд. зимни баромадҳо вобаста ба волояти қонун ки боиси таъмини оромию суботи кишвар мебошад сухан рафта иброз гардид ки мо маҳз тавассути бароҳ мондани кору пайкори худ дар чаҳорчӯбаи қонун метавонем ба дастовардҳои баланди меҳнативу истеҳсолӣ ноил гардем. ҳамчунин дар самти фаъолияти пурсамари кормандони мақомоти милитсия низ ибрози андеша гардида ёдоварӣ карда шуд ки кормандони мақомоти мазкур дар лаҳзаҳои сангини таърихи кишвар аз имтиҳони ҷиддӣ гузашта барои таъмини амну суботи ҷомеа талош варзиданд. даврони истиқлолияти давлатии кишвар барои милитсияи тоҷик марҳилаи нави фаъолиятро бознамуд ва рисолати бузургро дар иҷрои вазифа бар дӯши онҳо гузошт. дар чорабинии имрӯза баҳри қадршиносии хизматҳои шоён ба як қатор кормандони соҳа ифтихорномаву сипосномаҳои вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Кушонён тақдим карда шуд. барномаи рангини ҳунарии фарҳангчон ва муҳассилини муассисаҳои таълимии ноҳия ки тараннумгари ватан модар, арзишҳои миллӣ, волояти қонун ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии ватан буд, пешкаши иштирокдорони чорабинӣ гардонида шуд. дар идома ҷавонону варзишгарон бо пешниҳоди машқҳои гуногуни намунавӣ хотири иштирокдоронро болида гардониданд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Кушонён. дар деҳаи санговаи ҷамоати деҳоти Наврӯзи ноҳияи Носири Хусравӣ вилояти Хатлон бо иқдоми соҳибкори ватанӣ Абдусалом Тоштемиров ба маблағи 250 000 сомонӣ майдони хурди варзишӣ барои бозии футбол ва дигар намудҳои варзиш бунёд карда шуд ки дар рӯзи 26-уми солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ҳаҷ ба рафтан дар кор буд. баъд саврақати маслиҳат кардем ки мақсад همون پول مقصد همین آبادی وطن استفاده برین یک تا ورزشگاه سازیم. بنیاد چنین میدانچه ورزشی امکان واقعی فراهم آورد که جوانان و نورسان و ساکنان دهه دوردست سنگابه برای سالمگردانی خود اقدام کنند و وقت خود را بیشتر به بازی‌های ورزشی صرف نمایند. هدف است ساخته با استفاده دادن چنین انشاءات‌های ورزش جلب هر چیز زیاتر جوانان به ورزش و عمومیت ورزش در بین مردم به حساب می‌رود و این چنین ما با واسطه ورزش میتوانیم جوانان را از شامل‌شوی به هر گونه گروه‌های افراطی و عمل‌های نامطلوب پیشگیری نماییم. در شهرکی باختر جماعت دهاتی فیروزه ناحیه ناصر خسرو باشد مغازه خوراکواری سخی با اقدام صاحبکار محلی قربانزاده اکتم با طرح نو زمانوی بنیاد یافته در خود را برای ساکنان باز نمود. در این شات با استفاده داده شده چند نفر به جای کاری دائمی تامین شدند. ما صاحبکاری وطنی تصمیم گرفتیم که با 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به مردم ناحیه یک مغازه زمانوی ساخته به استفاده دادیم که همه شرایط مهیا است. با تصمیم گرفتیم با 30 سالگی استقلالیت با
тахтхонаро боз зали кӯдакона яъне бисозем барои кӯдакон ва шароитро муҳайё кунем. дар ҷамъомад бахшида ба 26-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нақш ва мақоми Конститутсия дар таъмини волояти қонун, таҳкими давлатдории миллӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд сухан карда шуд. аҳли ҳунару фарҳанг, толибилмони муассисаҳои таълимӣ дар ситоиши Тоҷикистон ва Конститутсия шеърҳо қироат карда, бо забонҳои тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва русӣ сурудҳои ватандорӣ тараннум намуданд. иштирокчиён ин ҳама пешравию ободии зебои парастиро аз баракати истиқлол, сулҳу ваҳдати пойдор ва дар доираи талаботи Конститутсия амал намудани шаҳрвандон муҳим арзёбӣ доштанд. нақши Конститутсия ба сифати қонуни асосӣ дар бунёди давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ба даст овардани ваҳдати миллӣ, пойдории сулҳу суботи сартосарӣ ва таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бузург аст. бахшида ба 26-умин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт низ ҳамоиш баргузор шуд. гузориши Эдигули Маҳмуд. дар ноҳияи Рашт ба муносибати 26-умин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 14 иншооти таъйидоти гуногуни хоҷагии халқ ба истифода дода шуд. аз ҷумла сохтмони бунгоҳи тиббӣ ва китобхона дар деҳаи навдонаки ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурхи ноҳияи Рашт дар асоси нақшачорабиниҳо бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои соҳибкорони саховатманд бунёд шудааст. зеро солҳо боз дар ин деҳа муассисаи тандурустӣ ва китобхона мавҷуд набуд. инак ба истифода додани бунгоҳи тиббӣ барои табобати беморон пешбинӣ шуда бошад. фаъолияти китобхона барои баландбардоштани сатҳи маънавиёти аҳолии деҳот бахусус ҷавонон мусоидат хоҳад кард. дар деҳаи Кадара бо иқдоми соҳибкори маҳаллӣ маркази савдо бунёд шудааст, то аҳолӣ мебаъд ба маркази ноҳия нарафта молҳои ниёзи аввалия ва дигар маҳсулоти талаботи хоҷагии халқро аз ин маркази тиҷоратӣ дастрас намоянд. майдончаи варзишӣ дар раванди солҳои рушди деҳот бо иқдоми соҳибкорону аҳолии деҳаи Лангараки ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурх сохта ба истифода дода шуд. акнун ҳамарӯза даҳҳо нафар ҷавонон дар ин майдонча ба намудҳои гуногуни варзиш машғул мебошанд, то дар оянда маҳорати худро боз ҳам сайқал диҳанд. дар маркази шаҳраки Навобод бахшида ба солҳои рушди деҳот соҳибкорони саховатманд бунёди 3 иншоот аз қабили истгоҳи замонавӣ, дукони гӯшт ва маркази тиҷоратиро анҷом доданд. соҳибкори маҳаллӣ Мирзо Хуҷа Ғиёсов дар соҳили дарёи Сорбоғ коргоҳи сангу шағалро бунёд намудааст, то дар оянда коргарони ин корхона сохтмонҳои ноҳияи Раштро бо масолиҳи маҳаллӣ таъмин намояд. дар деҳаи Шули ҷамоати деҳотӣ ба номи Нусратло Махсум 2 моҳ боз бо иқдоми соҳибкорон асфалтпӯш намудани роҳҳои мошингарди байни деҳа ба масофаи қариб 2 километр оғоз гардида буд. инак бо анҷоми корҳои пешбинишудаи сохтмончиён роҳи мошингард пурра асфалтпӯш гардид. ба истифода додани 3 истгоҳ дар шаҳраки Ғарму деҳаи Ҷафар ва Муллобарод, чароғон намудани кӯчаи деҳаи Ҳоид, таъмири канали Туркон ва сохтмони осёби обӣ дар деҳаи Ҳиҷборак аз ташаббусҳои ватандӯстонаи соҳибкорон мебошад, ки барои рушди деҳот бунёд шуданд. баъдан дар коқи фарҳанги шаҳраки Ғарм ба муносибати 26-умин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ қайд гардид, ки қабули Конститутсия дар солҳои аввали истиқлоли давлатӣ барои мустаҳкам гардидани пояҳои ҳокимияти конститутсионӣ ва эҳёи ваҳдати миллӣ асос гузошт. ҷумҳурии Тоҷикистон мебаъд ҳамчун давлати мустақил барои барқарор ва ташкили асосҳои давлатдорӣ дар асоси Конститутсия ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ муваффақ гардида, амният ва оромии ҷомеа, суботи сиёсӣ ва иҷтимоиву иқтисодиро дар кишвар таъмин кард. дар ин чорабинӣ ба як қатор донишҷӯёну хонандагон барои ширкат дар чорабиниҳои сатҳи маҳалливу минтақавӣ ифтихорнома супорида шуд. ҳунармандон бо барномаи рангини худ хотири аҳли нишастро шод карданд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт.
در ولایت ایرکوتسک فدراسیون روسیه با مساعدت جمعیت تاجیکان بخشیده به روز قبول کنستیتوسیا جمع آمد دایر گردید که در آن هموطنانمان اشتراک نمودند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. تجلیل از روز کنستیتوسیا در ولایت ایرکوتسک فدراسیون روسیه با حضور فعالانهای هموطنانمان صورت گرفت. در جمع آمد مسئولان جمعیت تاجیکان اوید به نقش این سند مهم و تقدیرساز در اعمار جامعه حقوق بنیاد و رشد به میلان کشور اظهار نظر کردند. تاکید گردید که کنستیتوسیا بیانگر حقوق بنیاد دموکراتی و دنیوی بودن تاجیکستان است که در آن حقوق و آزادی‌های انسان همچون ارزش عالی درج شده است. محض در اساس کنستیتوسیا بر رشد منظم ساحات مختلف زمینه‌های با اعتماد گذاشته شده، تاجیکستان همچون کشور رو به انکشاف در عرصه بین‌المللی موقع و نفوذ خاصه پیدا کرد. همه ساله روز 6 نوامبر را همچون روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ولایت ایرکوتسک قید می‌کنیم. در طول سالهای صاحب استقلالی کنستیتوسیا همچون دستاورد بزرگ مردم تاجیکستان زمینه‌های حقوقی اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکان را فراهم آورد. در ولایت ایرکوتسک فدراسیون روسیه هموطنان ما با احساس گرمی و تندرستی و افتخار از دولت و ملت خویش و با مقصد بلند برداشتن حس خودشناسی نسل جوان و نورس از جشن‌های ملی و دولتی صمیمانه استقبال می‌گیرند. محمد علی سفر، خورشید سید احمد از ولایت ایرکوتسک فدراسیون روسیه برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. 6 نوامبر ساعت 2 در رفت عملیات مخصوص کارمندان گروه فوری کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهرهای ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، شهر کلاب که نزدیک به سرحد دولتی با جمهوری اسلامی افغانستان می باشد، فعالیت گروه ترانسمیلی نشجلاب آشکار گردید. در رفت این عملیات اعضای فعال آن ساکن شهر کلاب حاکم اسماعیلوف بازداشت گردیده از او به مقدار مخصوصا کلان 86 کیلوگرم مواد نشدار دریافت و مصادره کرده شد. از روی نشانداد برمی آید که این مقدار مواد نشدار بازداشت شده از همسلک جنایت پیشه شهروند جمهوری اسلامی افغانستان حاجی سمیع ولد حاجی صفی الله ساکن ولایت قندوز دسترس کرده قصد داشته است آن را بر راه قاچاق به خارجی مملکت انتقال دهد. نسبت به حالت مذکور با ماده های 195 200 289 و 335 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. ادامه اخبار. انتقال و تأمین نیروی برق به ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات و اهالی ولایت سوغد از فعالیت انشاءات بزرگ انرژتیکی خط بلندشدت جنوب شمال و زیرستگاه سوغد 500 وابسته بوده. در این انشاءات ساحه کارهای تعمیری جریان دارد. گزارش روزعلی رحمان و دلشاد یوسفی. خط برق بلندشدت جنوب شمال و زیرستگاه برقی سوخت 500 برای انتقال نیروی برق از سرچشمه‌های انرژتیکی مملکت، نیروگاه‌های برقی آبی به ولایت سوخت انشاءات کلان و مهم انرژتیکی به حساب می‌روند و ولایت سوخت توسط این انشاءات به سیستم واحد انرژتیکی کشور پیوست گردیده است. در دایره آمادگی‌ها به دوره زمستان در خط برق بلندشدت 500 کیلوولتی جنوب شمال کارهای نظارتی، معاینه و تعمیری گذرانده در زیرستگاه سوخت 500 تعمیر جاری و کارهای پروفیلاکتیکی همه دستگاه و تجهیزات جریان دارند. زیرستگاه برقی سوخت 500 با تکنولوژی نوترین ساخته شده همه کارهای استفاده و تعمیری را متخصصان وطنی انجام می‌دهند. در ناحیه جبار رسولوف در دوره سالهای 2019-2020 10 عدد ترانسفورماتورهای اقتدارشان کلان از جمله 4 عدد ترانسفورماتوری 630 کیلوولت آمپر، 3 عدد ترانسفورماتوری 400 کیلوولت آمپر ساخته و عوض کرده شدند. در ناحیه زیاده از 10 کیلومتر خطهای نوی برق ساخته از نوسازی گردیده، سیم‌های برقرسانی بوریششان خرد و بوریششان کلان عوض و زیاده از 30 عدد پایه‌های آهن و بتونی ساخته شدند. همچنین روغن‌های ترانسفورماتوری علاوه‌ریزی گردیدند. این و دیگر تدبیرهای ساختمان و نوسازی خط و شبکه و انشاءات برقی و تامین معیاری نیروی برق در همه فصل‌های سال خصوصا در دوره زمستان روانه کرده شدند و به فعالیت منتظم ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات مساعدت می‌نمایند. در نتیجه تدبیرهای شبکه‌های برقی ناحیه جبار رسولوف خصوصا تدبیرهای فهماندهی استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق، پرداخت سری وقتی مبلغ نیروی برقی استفاده شده و همکاری با مشتریان 9 میلیون سومانی مبلغ قرض قبلی از استفاده نیروی برق کم کرده شده. در 10 ماه سال روان جمع‌آوری مبلغ قوه برقی استفاده شده به 108% رسید که نشان دهنده بلند است.
дар шабакаҳои барқи шаҳри хуҷанд низ нишондиҳандаи пардохти маблағи нерӯи барқи истифодашуда баланд мегардад. дар 10 моҳ маблағи пардохти қувваи барқ аз корхонаҳои муассисаҳо ба 101% баробар буда, маблағи пардохти қувваи барқ аз аҳолӣ ба 111% расидааст. ҷорӣ гардидани системаи биллингии идораи марказонидаи автоматии ҳисобу истифодаи нерӯи барқ дар баробари омили пурраи пардохти нерӯи барқи истифодашуда яке аз усулҳои муосири сарфаи нерӯи барқ мебошад. аз рӯи натиҷаҳои ҳисоби талафоти нерӯи барқ дар худи миқёси шабакаҳои барқи хуҷанд, дар худи шабакаҳои 0.4 киловолти истеъмолкунандагони шаҳри хуҷанд аз 17% ба 13-12% талафот паст карда шудааст ки ин яке аз омилҳои беҳтар намудани нерӯи барқ сифати барқ ва паст намудани талафот ба ҳисоб меравад ва инчунин сарфаи нерӯи барқ назаррас шуда истодааст. кам кардани талафоти нерӯи барқ як роҳи сарфаи энергияи барқ буда, истифодаи мақсадноку оқилона дар ҳар оила, ташкилоту муассиса масъалаи боз ҳам муҳими сарфаи қувваи барқ мебошад. бахусус дар вазъияти тағйирёбӣ ва гармшавии иқлим, боришоти ками барф дар минтақаҳои ташаккулёбии оби дарёҳо ва таъсири ин вазъият ба гидроэнергетика, сарфаи нерӯи барқ амри зарурист. давоми зиёда аз 50-70 соли охир дар тамоми сайёра масъалаи дигаргуншавии иқлим дар минтақаҳо ба амал омада истодааст ки сабаби он дар фишори техногенӣ ба муҳити табиӣ мебошад. аз ин рӯ ҳар як шаҳрванди тоҷикистоно зарур аст ки муҳимияти истифодаи сарфакоронии нерӯи барқро дарк намуда дар ин ҷода саҳми худро гузоранд то он ки мо тавонем захираҳои ҷамъшудаи обро дар мавсими зимистону баҳор ҳам самаранок истифода намуда дар Тоҷикистон барқи доимӣ таъмин бошад. афзоиши талаботи соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт ва аҳолӣ ба нерӯи барқ низ тақозо мекунад ки нерӯи барқ мақсадноку сарфакорона истифода шавад. равзали раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. дар ноҳияи қубодиёни вилояти Хатлон дар доираи корҳои созандагӣ ва ободонӣ бо ташаббуси оилаи Шарифзодаҳо беш аз 1 километру 300 метр роҳи мошингард пурра навсозӣ карда шуд. роҳсозон бо истифода аз техникаҳои муосири соҳа навсозии роҳро бо сифати баланд анҷом доданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус омода шудааст. дар ҷамоати деҳоти ба номи Ишмурод Ниёзови ноҳияи Қубодиён аз ҷониби аҳли оилаи Шарифзодаҳо роҳи мошингарди деҳаи зиракӣ мумфарш карда шуд. тибқи иттилои масъулин роҳи мошингарди таҷдиду навсозӣ гардида беш аз 1 километру 300 метр буда бо истифода аз асфалти гарм ва ҷалби техникаҳои муосиру мутахассисони соҳа ҷавобгӯ ба талаботу стандартҳои роҳсозӣ бунёд карда мешавад. мо таслим гирифтем оилаи Шарифзодаҳо ва бо ҷамъи мардум ки ҳамин раҳи деҳара 1350 метр ба маблағи 647 000 сомонӣ бо асфали гарм асфалткуш карда истодаем. қобили зикр аст ки сокинони маҳал аз амалигардии иқдоми мазкур шоду масрур мебошанд, зеро ба гуфтаи онҳо ин роҳ солиёни зиёд таъмирталаб буду дар рафтуомади воситаҳои нақлиёт махсусан дар давраи зимистон мушкилиҳо эҷод мекард. ҳамин роҳи деҳаи зиракӣ бениҳоят чангу ғубораш бисёр буд, мардум бисёр азоб мекашиданд дар вақти омадан. ба ҳамин хотир бародарон Шарифзодаҳо тасмим гирифтанд ки ин роҳро ба масофаи наздики 1.5 километр мунфарш кунанд. иқдоми мазкур дар доираи тадбирҳои марбут ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва баҳри сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии кишвар роҳандозӣ гардидааст ки он 10 солаҳои оянда барои таъмини мӯътадилии ҳаракати воситаҳои нақлиёт хизмат хоҳад кард. ба иттилои масъулин таи солҳои охир аз ҷониби оилаи Шарифзодаҳо дар ҳудуди ноҳияи Қубодиён пайваста чунин амалҳои ободониву созандагӣ анҷом дода мешавад ки баҳри рушди маҳал ва беҳдошти шароити кору хизматрасонии сокинон нигаронида шудааст. дар оянда иқдом гирифтагем ки як таваллудхона дар ин деҳа бунёд кунем.
ки ободӣ зебоии ҳамин диёрамон бо хубтар шавад. дар ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон корҳои ободонӣ ва сохтмониву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни севумин солгарди истиқлоли давлатӣ вусъати тоза гирифта сокинону соҳибкорони маҳаллӣ дар дигар деҳу рӯстоҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо амалӣ намудани чунин иқдомҳои бунёдкориву ободонӣ дар таъмиру азнавсозии роҳу пулҳо бунёди марказҳои савдову хизматрасонӣ ва дигар инфрасохтори маҳал ҳиссагузорӣ менамоянд. аз рӯи ҷадвали раванди корҳои бунёдкорӣ имрӯзҳо дар якчанд иншооти ҷашнии ноҳияи қубодиён корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта марҳила ба марҳила мавриди истифода қарор дода мешаванд. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи қубодиён барои барномаи ахбор. таҷрибаи ҷаҳонӣ исбот менамояд ки дар замони имрӯза танҳо рушди соҳаи саноат бо истифода аз таҷҳизоту технологияҳои замонавӣ ва кадрҳои баландихтисоси соҳавӣ метавонад мавқеи сазовору ба баландшавии сатҳи содироти маҳсулот ва коҳиши ёфтани воридоти он боис гардад. саноати кишвар омили муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ буда дар натиҷаи андешидани чораҳои зарурӣ тибқи дастуру супоришҳои роҳбари давлат ва ҳукумати мамлакат ҳисси он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳарсола ба тадриҷ зиёд гардида истодааст. шарҳи ҳамкорамон Аҳлиддини Нурулло. саноати кишвар омили муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ буда дар натиҷаи андешидани чораҳои зарурӣ ҳиссаи он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳарсола ба тадриҷ зиёд гардида истодааст. бо мақсади таъмини рушди устувори иқтисодиёти миллӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи корхонаҳои саноатӣ тамоюли зиёдшавӣ дошта фаъолияти истеҳсолӣ вобаста ба мавҷудияти ашёи хом ва талаботи бозор ба роҳ монда шудааст. ҳоло дар кишвар зиёда аз 2000 корхонаҳои саноатӣ ба қайд гирифта шудааст ки ин нишон дод тадриҷан тамоюли зиёдшавӣ дорад. ёдовар мешавем ки аз соли 2017 то имрӯз дар ҷумҳурӣ зиёда аз 500 корхонаҳои саноатӣ нав бо таъсиси беш аз 9000 ҷойҳои корӣ нав сохта ба истифода дода шуданд. ин натиҷаҳо бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи саноат ва бунёди корхонаҳои нави муҷаҳҳаз бо технологияҳои нав ва кластерҳои саноатӣ дорои скили пурраи истеҳсолот аз коркарди ашёи хом то маҳсулоти тайёр фароҳам гардиданд. афзоишёбии шумораи корхонаҳои саноатӣ ба баланд бардоштани иқтисодиёти давлат ва васеъшавии ҷойи кории аҳолӣ танзими нарх дар бозор мусоидат менамояд. саноати кишвар дар ҳоли пешравӣ ва таҳаввулоти нав ба нав қарор дошта нишондодҳо нисбат ба солҳои қаблӣ мусбат арзёбӣ мегардад. вобаста бар ин зарур дониста шуд ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 22% расонида шавад. барои расидан ба ин мақсад роҳбарияти давлат таъкид намуданд ки бояд амалишавии барномаҳои соҳавӣ қабул гардида ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат таҳти назорати қатъӣ қарор дода шавад. самаранокӣ ва сифати онҳо таъмин карда шавад. бо мақсади ноил шудан ба ин ҳадаф дар давоми солҳои 2020-2025 сохтмон ва ба истифодадиҳии 736 корхона бо таъсиси 17955 ҷойи кории нав ба нақша гирифта шудааст. мувофиқи нақшаи дурнамои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар 7 соли оянда бояд афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварро то 2 баробар ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ба 45% расонида шуда сатҳи камбизоатиро то 15% коҳиш дода шавад. ҳамоҳанг кардани саноати кишвар бо саноати муосири ҷаҳонӣ ва алоқаманд намудани илм бо истеҳсолот воситаи муҳими равнақдиҳии соҳа ба ҳисоб меравад. дар ин раванд тавассути саноаткунонӣ бо суръати кишвар сифати рушди иқтисоди миллӣ таъмин гардида дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ густариш дода мешавад. барномаи ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи Фархор барои беҳтар намудани таъминоти оби полезӣ ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҷдиду навсозии 4 пойгоҳи обкашӣ оғоз гардид. баъди корҳои навсозӣ дар пойгоҳҳои мазкур 18 агрегати нави обкашӣ низ насб карда мешавад ки бо ин восита беш аз 5000 гектар замин пурра обёрӣ карда хоҳад шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо.
дар ҳудуди ҷамоати деҳоти гулшан, ватан, зафар, деҳқонариқ ва дар қади ноҳияи фархор майдони беш аз 5000 гектар замини ки солҳои пешин тавассути пойгоҳи обкашӣ обёрӣ карда мешуд, аз сабаби таъмирталаб гардани иншооти соҳа ва мушкилоти норасоии оби полизӣ чанд соли охир бештари ин заминҳои киш аз гардиши пурраи кишоварзӣ дар канор монд. Барои ҳалли ин мушкилот ва минбаъд пурсамар истифода бурдани ҳар як қида замини корам бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи амалӣ гаштани барномаи давлатӣ ва иҷрои нишондоди паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти пешгирӣ кардан аз гардиши кишоварзӣ баромадан ва шуршавии заминҳо аз ҷониби гурӯҳи татбиқи лоиҳаи идоракунии захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Панҷ аз навсозӣ ва барқарорсозии 4 пойгоҳи обкашии мавзеи Уртабуз идома дорад. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷдид ва азнавсозии пойгоҳи обкашӣ оғоз гардиданд ки баъди аз нав таҷдид шудан мо метавонем ки заминҳое ки аз гардиши кишоварзӣ пурра мондагӣ буданд ва гардиши кишоварзӣ ворид намоем ва хоҷагии деҳқониро пурра бо об полозӣ таъмин намоем. дар доираи татбиқи лоиҳа дар 4 пойгоҳи обкашӣ дар баробари таъмири бинову иншооти орасон бояд 18 адад агрегатҳои нави обкашӣ ва дар масофаи қариб 2 километр қубурҳои қутрашон калон иваз карда шавад. аллакай 80 метр қубурҳои қутрашон 1200 ворид карда шудааст ки мо метавонем қубурҳое ки фарсуда шуданд иваз намоем ва дар мавзеи Саёд зиёда аз 300 гектар дар мавзеи Уртабуз бошад қариб ки ҳамаи заминҳое ки аз гардиши кишоварзӣ монда буданд пурра ба оби полизӣ таъмин карда мешавад. ба андешаи мутахассисони соҳа аз ҳисоби зиёд будани такшони маҷрои об то пойгоҳи обкашӣ ҳар сол дар мавсим чархҳои кории пойгоҳи обкашӣ якчанд маротиба таъмир карда мешуд ки ин ҳолат мушкилоти норасоии оби полизиро ба миён меовард. агрегатҳои нав бошад дар 4 пойгоҳ ин мушкилотро бартараф хоҳад сохт. аз шумораи 18 адад чунин таҷҳизот аллакай як адади он дастрас гардидааст ки иқтидори он нисбат ба агрегатҳои пешин қариб 2 баробар зиёд аст. дар баробари таъмири асосии 4 пойгоҳи обкашӣ ҳамзамон дар назди пойгоҳи обкашии рақами 4 як иншооти маъмурӣ низ бунёд карда мешавад. тибқи лоиҳа таъмири пойгоҳи обкашии ин мавзеъ бояд то мавсими нави обёрии соли 2021 пурра навсозӣ ва ба кор омода карда шавад ки аз ин ҳисоб оянда майдони кишти пахта ва дигар зироатҳои кишоварзӣ зиёд ва аз ҳама муҳим шумораи ҳарчи бештари сокинон ба шуғл фаро гирифта хоҳад шуд. риояи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз омилҳои асосии пешгирӣ дар баргузор намудани тӯю маъракаҳо ва беҳтар шудани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва ҷониби сокинон мебошад. дар ин баробар маблағҳое ки сокинон ҳангоми доир намудани тӯю маъракаҳо бемаврид сарф мекунанд дар бонкҳо пасандоз мегардад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. 13 соли татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, хурофоту исрофкориро ҳангоми баргузор намудани тӯю маъракаҳо аз байн бурд ва сифати зиндагии аҳолиро боз ҳам беҳтару хубтар гардонид. пеш аз ҳама сокинон талаботи қонуни мазкурро ки ҳадафи асосии қабули он беҳдошти сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва бидуни сарфакорӣ баргузор намудани тӯю маъракаҳо ба ҳисоб меравад, риоя намуда дар доираи ин ҳадаф барои пешбурди зиндагӣ шароити мусоидро таъмин намуданд. татбиқи қонунҳои миллӣ ва дигар масъалаҳои муҳими ҷомеа аз ҷониби коршиносон ин навбат дар вохӯрӣ бо фаъолону сокинони ноҳияи Варзоб мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. бештар масъалаи вайрон шудани оилаҳои ҷавонон, аз мактаб дур мондани духтарони ҷавон, ба наша даст задану ҳалли проблемаҳои вазнини худашона дар даст задан ба ҳамин корҳои ношоиста дарҷ кардан бисёр як масъалаи муҳим буд, бисёр як проблемаи доғи рӯзи имрӯза буд ва дуруст аст ки агар ҳамхелӣ вохӯриҳо шавад, ҳамхелӣ фаҳмондагиҳо шавад, фикр мекунам ки як қадаре мо ба қишрҳои гуногуни ҷомеа кӯмак мерасонем. дар ин маврид метавон аз натиҷаи амали дигари қонуни миллӣ ки бевосита принсипҳои асосии волидайн ва ҷомеаро дар тарбияи дурусти фарзандон муайян намудааст ёдовар шуд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. қонуни мазкур масъулияти бузургро дар назди волидайн, аҳли ҷомеа ва мактаб барои нигоҳубин ва тарбияи дурусти фарзандони худшинос вогузор намудааст. мавзӯъҳои дигар аз ҷумла омилҳои асосии пошхӯрии оилаҳо, худкушӣ, бегонапарастӣ ва дигар масъалаҳои муҳим ки падидаи номатлуби имрӯзи ҷомеа маҳсуб дониста шуд, аз ҷониби намояндагони Кумитаи кор бо занон ва оила, Кумитаи ҷавонон ва Кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросими миллии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифт ва барои пешгирии он маслиҳатҳои муфид пешниҳод карда шуд. ин ҳар яки моро водор месозад ки
ҳушёрӣ ва зиракиро аз даст надиҳем ва ба ҳар ҳолату ҳодисаҳое ки мешавад таъсири насли калонсол бояд бештар бошад. бояд байни ҷавонон корҳои фаҳмондадиҳӣ зиёд гардад, чунки имрӯз мағзшӯиҳои қишри беруна ки ба ҷавонон таъсир мерасонад ё ин ки монеа шудан ба хондани духтаро метавонад як фазои зулматро пешниҳод намояд. оғози ҳамаи корҳои номатлуб аз ҷумла бегунапарастӣ ва дигар амалҳое ки ҷомеаи имрӯзро ба ташвиш овардааст, пеш аз ҳама муҳити хона, бетарафии ҷомеа ва надоштани саводи кофӣ аст. дар ин росо се ниҳод оила, мактаб ва ҷомеа нерӯи тавоное ҳастанд ки метавон дар пешгирии омилҳои номатлуб нуқта гузошт. дар шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба истиқболи таҷдиди 26-умин солгарди Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ду майдончаи муосири варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. бунёди майдончаҳои варзишӣ дар доираи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону наврасон ба варзиш сурат гирифта, дар ҳудуди шаҳр ин 13-умин майдончаи зебою замонавии варзишӣ мебошад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. дар дораи амалисозии лоиҳаи муштараки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо шарикони ҳамкор дар бораи мусоидат ба сулҳу собот тавассути сохтмони инфрасохтори муҳим дар шаҳри Хоруғ дар маҳаллаи чухт Хоруғи ҷамоати шаҳраки ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ду майдончаи варзишӣ бо майдончаи хурди бозӣ барои кӯдакон мавриди истифода қарор гирифт. корҳои сохтмонӣ дар ин майдончаи бозӣ ва дилхушӣ барои кӯдакон як ширкати сохтмонии маҳаллӣ маҳсуб ба Помир Энергосервис ба уҳда дошта, сохтмони он аз моҳи май соли равон оғоз шуда, нимаи дуюми моҳи август пурра ба итмом расид. дар маҳаллаи чухт Хоруғ ин нахустин майдончаи варзишӣ дониста мешавад ки барои бозии футболу волейбол ва ҳамчунин машғулиятҳои кӯдакони ин маҳал рӯй кор омад. таъкид гардид ки бо дастгирии пайвастаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Хоруғ се майдончаи варзишӣ барои бозии футбол ва ҳамчунин се майдончаи дигар бо дастури бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри Хоруғ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. имрӯзҳо дар майдончаҳои варзишӣ шумораи наврасону ҷавонон ба машғулиятҳои бадан афзуда метавон гуфт ки аз миёни онҳо беҳтарин варзишкорони номовар ба воя расад. дар маҳаллаи мазкур ҳамчунин дар ҳамшафати муассисаи таъсисоти миёнаи умуми рақами 9 шаҳри Хоруғ чунин иншооти варзишӣ мавриди истифодаи сокинони маҳаллаи чухт Хоруғ қарор гирифта, дар маросими ба истифода супордани ин майдончаҳои варзишӣ роҳбарияти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва ҳайати ҳамроҳонаш иштирок намуда аз тарафи бошандагон бо созу суруд ва дилгармӣ беандоза истиқбол гирифта шуданд. дар чорабинии расмӣ роҳбарияти вилоят аз таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати варзишпаронаи давлату ҳукумат ёдоварӣ намуда қайд дошт ки маҳз тавассути ин ташаббуси дурбинона имконият фароҳам шудааст ки шарикони рушд имрӯз дар рушду нумӯи соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи вилоят саҳмгузорӣ намоянд. маҳз ҳамин аст ки дар ҳудуди вилоят дар баробари дигар иншооти муҳим ба бунёд ва навсозии толору майдончаҳои варзишӣ диққати ҷиддӣ дода шуда, дар остонаи ҷашни 30-юми солгарди истиқлоли кишвар боз чунин майдончаҳои муосир сохта мавриди истифодаи ҷавонону наврасони шаҳри Хоруғ қарор хоҳанд гирифт. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи тиловатии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.